Savremeno kulinarstvo je prosto nezamislivo bez posebnog pribora i posuđa, a dizajn je u ovom smislu toliko daleko otišao da nam je često potrebno da nam neko pojasni kako se određeni pribor u kulinarstvu koristi. U kulinarstvu uz određene mehaničke i termičke postupke namirnicama mijenja prvobitan oblik, čime one postaju ukusnije i spremne za konzumaciju. Stilizovani savremeni pristup pripremi i serviranju hrane zahtijeva, pored provjerenog gastronomskog rukopisa, i adekvatan pribor i pomagala. Dizajneri su u ovom smislu otišli toliko daleko da često za neki komad posuđa nijesmo sigurni ni kako se upotrebljava, niti za pripremu koje vrste jela je namijenjen. Ipak, kada se ima dovoljno velika kuhinja da se sve smjesti, rasporedi i organizuje, ubrzo se uoče benefiti upotrebe tog namjenskog pribora. Na primjer, nikada nećete nožem tako lako i praktično isjeći tek pečenu picu, kao što se to može učiniti posebnim sječivom koje se okreće poput točka. Isto tako, običnom kašikom nećete lako sipati skuvanu tjesteninu za špagete, kao što to spretno učinite specijalno ergonomski oblikovanom sipaćom kašikom namijenjenom baš za tu vrstu jela. Svaki komad pribora za obradu namirnica precizno je prilagođen njenoj primjeni u pripremanju hrane, te se, na primjer, lako ljušti šargarepa, krompir, usitnjava luk i sl. Razne vrste rendalica ubrzavaju proces obrade namirnica, dok su neke, poput onih za sireve, prosto prilagođene samom postupku kuvanja i određenoj recepturi. Posebni oblici dizajn pribora omogućavaju brzo i lako mućenje, miješanje i gnječenje, te se tako dobija željeni izgled i ukus jela. Unošenjem drugačijih tradicija i ukusa u svoju kuhinju unosimo i drugačije posuđe. Veoma popularne su razne varijante fundua za topljenje sireve ili čokolade za glaziranje voća. Razne vrste klasičnog, ali i inovativnog pribora za pripremu i serviranje jela iz različitih svjetskih kuhinja pronašli smo u home decor radnjama Lamia Casa, koje se nalaze u tržnom centru Delta City u Podgorici i tržnom centru Butiko u Radanovićima. Da biste mogli uspješno da kuvate uz poznavanje mnogih vrsta namirnica, treba da znate i razne recepture za pripremanje jela. Svaki kuvar mora da ima sofisticirano čulo mirisa, ukusa, kao i razvijeno estetsko osjećanje za oblikovanje i aranžiranje jela. Zdravu hranu je puno lakše napraviti kada imate odgovarajuće alate u kuhinji. Neobičnost posuđa i pribora za pripremu i serviranje hrane, pored novih ukusa, unosi notu osvježenja u cjelokupan obred objedovanja. Odnos prema pripremi hrane utiče na uspješnost samog ovog kulinarskog postupka. A koliko god da jesmo ili nijesmo voljni da se time bavimo, kuvanje je ipak po samoj prirodi potrebe dio svakodnevnice u svakoj porodici. Zato ga treba olakšati i unaprijediti koliko god je to moguće.